Asonu. Ona qandaysiz? Ben de siz ver. Biraz Xudoga shukr. Polvon qanday? Yaxshi. Zo'rmi? Hava qandaysiz? Demdisizmi? Uygo tağına. Birinchi yona dene. Densoluk qanday? Yaxshi. Bo'ldi, qolgan inshaalloh taolo. Bosh aman bo'lsin deysiz qo'y. Yana qanday xo'sh keldingiz yoshlarim? Nevere. Allah bolam nevere canım deb qo'ydi. Qarasangiz. Shularni ko'tarib jurimda. Men bularga o'yinchiq berib qo'yayin. Turib turimiz endi. Yaxshi o'tdingizlar? Ha, yaxshi. Sen atın kim? Atыңдай. Atыңda aytlar. Qo'ya tur. Mana o'yinchining qaysi birini tandaysiz? Samolyotmi, mashinami, neni tandaysiz? Bunani tandaysiz. Canım. Молодец. Onda o'sha tandaganingda hozir modelini ocham. O'zing olib olasan, ne? Ukang bor bile? Qana. Bunani tandadingmi? Молодец. Qanada ukangga qaysini tandaysiz? Bergel sen daga. Buni o'yinchining birini tandachi? Qaysi birini tandaysiz sen? Oo, oq mashinani tandadingmi? Qana, uni chaqiring. Canım dombo. Aktı bereli oğa. Oldu. Mona. Can dese. Can dese. Kana kişikeyingizke. Mana kişikeyingizke de verip koydu. Ne ukan verip koydu. Anda. Buga kalgat çıkanda ötken. Ne kişikey bebeğiniz tapıp geliniz mi onu? Hazır biraz anıldı da teknikamız gelip içine halat inek bineseler alıp gelgenin ayaktan bir ökül düşürüp kalatırız inşallah. Var inşallah. Rahmat. Bularga da aytık kılıp buna kişiye oyuncular verip koyuldu. Yaktı mı? Sana verdin mi? Verdin mi? Azamaz. Ha, salı aldın mı? Evet. Şöyle belge. Pas kalta çatar. Yeter video olur. Kaydı alıp pas uzarlar bir çukurga çıkıp kaldı. Şöyle belgemiz. Жақсы ederiz savaş şirket kapsız için. Şuntuk geldik. Emi sizlerдің бийликке жеткере турган үнүңүздөр болсо, айтчу сөзүңүздөр болсо бир айтсаңыздар да. Бийликке неме кыла турган сөзүбүз жок. Себеби мына бийлик аракат кылып атат. Бардык немелер келип атат, Кудайга шүкүр кыргыз элге. Ушунчалык жардам кылып, ушунчалык неме кылдыргандарга миңден миң марта ыраазыбыз биз. Мына бийликтен ham неме кылып атат, мына элден ham келип атат, Кудайга шүкүр. Бар жок бар, көпчүлүк жок пока. Бийлигам неме кылып атат, токтотпай аракат кылабыз, салып беребиз деп ататтар. Мындай демек жалыбыз пока жок. Могу жерде тажик кыргыз аралашып турат экенсиз. Аралашты. Мына бул астын тажик, ояк башыбыз тажик. Кечээки окуядан кийин тажик кыргыздын айыл тургундарынын бири-бирине мамилеси кандай болот? Азыр пока мамиле ham жок. Бирөөгө бирөө азыр салам айтмайм жок. Себеби азыр пока ачыбызда эч ким бири-бирине тиктеген ham жок эми. Жаптын туурусу да. Endi alımlar birbiriga nima qilgan yo'q. Tim-tim эле. Mali tosh burg'ab bunday nima qilish degan alpaqa yo'q. Tinch. Биз эми азыр монда бир суроо бар да, бир үйдү алып салган менен чегара такталбады. Баягы көрүнүш тажик кыргыз аралаш жашай беребизби же кандай болот? Же такталыш керекпи? Такталыш керек. Такталбаса бул дагы bir kun bolsa bir kun aşınday. Endi bolsa bundan ham qattiqroq bo'lib ketishi mumkin da. Ооба да. Анда такталыш керек десеңиздер, анда биз үйдү кайра салып, оңдобой кое тур үйүңдү, биринчи чегараны такта деп күткөн жакшыбы же сала бериш керекпи? Endi күткөн жакшы эле кылып күтүшкени, мисалы мында үй жоктор бирөөнүн үйдө барып жашашап кыйындай эми. Bir gün жашайсың, 2 gün жашайсың, 1 ай жашайсың. А бул эми 1 күн 2 күндө чечиле турган нерсе эмес. Biz sokağa tıkla da, misali Kırgız'da azı bana var görüyordu, bir katara görüyordu.
Buzup durup bana daraka köçürüp taciklerden bir katarını köçürüp astığa zımtı tartıp biyetini mektaşatsa deyiz da. Abo da. Ana şunday kanda daha jakşı olatılar. Bir-birine misal taş burgasam jetpeyt. Biröge birö baksam jetpeyt. Ana şunday bolganda minimum aralığımız bir 500 metr boluş gerek. Эң төрөтөс. Onda kılmasak bu dağda aytmalar erte doğalımız seyip turat. Bu dağı bir gün mümkün. Bunu hem balağına olsa şunun arkasından kompleks çok geçsin mümkün. Bir demenin arkasından kompleks çok geçsin mümkün. Şoka biz şöyle çıkarız. Şu sağ olsa ona şu birinci katarda Kırgızlardan misalı hazır 50 metre yok. Taşlardan 50 metre buzuş gerek. Bir iki katar öyle. Doğru. O şoka zımtar tartıp bu gaz zımtar tartıp koysa orta metralının zona olup kasa deyiz da. Ana şunda jakşı oladılar. Hadi onda da bayağı da öyle de hiç de belki yok. Ayırması. Элдин үнү төбөлдөргө, чоңдорго жетип атабы ушул сөздөр? Айтылып атабы сиздер менен эсептешип атабы? Yok hazır fakat çoğunlardan bunu nime kılgan yok. Endi çekiren çiçeği devatatlar. Endi bu oydu men bir gün tacikleri koyup koğuşlanmaya çalıştığında. Bunu kan toktaşacak bulutlar da tacikler. Ben kimselerden bir ek katar. Bizden bir ek katar yüzü bozuş gerek daha dedim. Gün tortartıp koyuş gerek. Ana şundan da sen burganın taşın bana jetpeyt. Ben burganın taşım sana jetpeyt. Ortada nime zodak koysa Selerni saldatыңар, bizim saldat ayakta kaçırtırgan yol olup koysa dedim. Şunda tinç oladı. Desem tuğru dedim. Şunu nime kılış gerek. Men aytdım, ayttılar seler misal dedim. Üçüncü bizim misal bir katar nime hazır 70 metre olup da. 70 metre oya kavlar çürük geçse bunu jakşı olatılı deyin da. Көрөтөс. Bunu endi kattalar çekiş gerek. Endi yel oğuzunu atıp koyuyoruz. Bunu çoğundar kılış gerek. Şu ortadan aşına netralini zona olsa jakşı olat dep. Misal bu tamarganda onda raktan berip üylerde şayaka salıp temizlemek kanda bundan daha jakşı olatılı deyiz. Endi hazır bir salıp berse bayağılı daha kepetege tuş kep kalaydı. Бизде Кыргыз элинде биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып, койгула мусулманбыз деп орозонун күнүндө кайтардык. Бирок кызык жери могул тажиктер аралаш экен. Булардын дагы айылында руханий бир лидерлери барбы? Койгула, урушпагыла, нетпегиле дегендей барбы жокпу? Bularda yok. Liderleri yok. Misal men uyum köyümüz bana koğuşum tacik. Bana şu bu tacik da. Baldar köyümüz emredim men koymadım. Koygula ballar. Bu Kırgız musulmanıga toğru kelbeyt musulmana da var. Демек, siz мунун үйүн өрттөйбүз деп аткан кыргыздын балдары барын токтоттуңуз. Бирок тилекке каршы тажик кошунаңыз сиздин үйүңүздү кой деп токтото албады. Жок бул айттым, sen bir эле о сөзүң дедим. Ооба да. Кой бана коңуш мага. Onu mындай кылып агыла десең дегенге болот эле дедим. Мен дедим шунча жылдан бери сени сактайм. Мисалы азыр экөөбүзгө bir 20 жыл болду коңушта жашайбыз. Нече тополоңдагы балдарга тийгизгеним жок. Мен айттым бул мусулмандын иши эмес балдар. Misal bir adam bir jasaş için minimum 10 yıl 15 yıl жүрүш керек. Шаарга туура. Бул оңой иш эмес. Эң төрөтөс. Ана пасыларды ham күйзөрдө буларды каяп койбодум. Мен айттым бул эркектин иши эмес балдар. Бул ишти кылбагыла дедим. Жо балдар баарын токтотту. Кудайга шүгүр. Abi kүйүп атканда келип өчүрөбүз карасам мок келип атат. Балдар мен айттым балдар. Үйдөн ham силер мага кылбасыңар. Жүрүлө деп алып кетип калдым. Allah razı olsun. Ашылы ана шутан күйүп калды. Өчүрө албадык. Ошол. Ошон үчүн башында көрүшкөндө айттым да ата, биринчи үйүмүна денеңиз. Ден соолук болсун, үй табылат дегеним себеп ошол да ата. Балдарга эми айттым. Туура, эң туура. Үйдө керек эмес. Силер керек деп алып кетти. Allah razı olsun ата. Көптү көргөчтүк. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аксакал деп сакалына ак түшкөн кишини айтпайт. Аксакал деп акты ак, караны кара деп сүйлөй турган момундай көрөгөчтүктү айтат. Сакалына ак түшүп, бирок балдарга акыл айтпай, неберестеңди кыздар менен кыйшаңдап бийлеп аткан толтурасы бар. Демек, мындайларды аксакал дебейт. Сакалына ак түшсө да акыл айта албаган аларды жөн эле карыя, жөн эле бир чал деп айтат. Ошондуктан улумун өрнөктүү, сабакты момундай аталардан үйрөнөлү. Жаштар ээрчисек тикток тартып кыйшаңдаган келеси болор эмес, акыл айткан момундай көсөмдөрдү ээрчигиле. Рахмат ата, аябай бир чоң сабак бердиңиз могу көрөрмандаргачы. Коңшу деген кандай болуш керек экендигин, Рамазандын күндө момун кандай болуш керек экендигин көрсөтүп атасыз бизгечи. Чоң рахмат. Үйүңүз өрттөнүп, мына үйүңүздү азыр көрүп чыктык. Топурак эле калыптыр болду. Эч нерсеси жок болсо да, бирок көкүрөңүздөчү элдикинен дагы бийик болгон бир кенендик байлык бар экен. Рахмат аба. Allah razı olsun.
Азыр биз эми айыл өкмөттөр сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда ылдыйга биздин да бытовой техникалар келип калат. Ошол 8 үй бүлөдөн 8 эле өкүлдү ошол жерге алып барсак да, анан ошол өздөрүнө да керектүү болгон жанагы алып келген бытовой техника алып келдик. Ошону тапшырсак дагы, анан заставаны да бир кыдырып солдаттарга да дем күч берип, жана чептенердин күчү өттөйт. Бир эле застава болгон менен ал заставада эр жүрөк, мындай бир кан манастын каны кайнаган момундай бир чыныгы бир кайраттуу солдат болбосо, заставанын бир тыйындык кереги жок да. Демек ошол солдаттарга да бир дем күч берип сүйлөп анан чыксак, буюрса ошол жака барсак. Айыл өкмөтү сиздерге сөз берейин, анда бир сүйлөп койсоңуздар. Биринчиден сиздерге рахмат, ушундай биздин чек арада келген элди кабар алып кеткениңиздерге. Ушу Кыргыз элине дайым тынчтык болсун, заманыбыз тынч болсун. Тезирээк ушу чек арабыз чечилип, элдер жай өзүнүн тиричилиги менен болсун. Ушул согуш болбосун эч качан бул жерлерде. Ошо рахмат сиздерге. Рахмат. Алла разы болсун.